Aya basi Sankara the premiere once again. Nyuma ya Chris Easy akubwira ngo faster. Nutangira filime yiswe The Ultimate Code yatagira utikwa. Yeah, they are today. All right. Kambanze mbereke filime zageze ku isoko mujya gushaka. The Cast Dead Man's Place. Izi ni filime cyaje zageze ku isoko kare mugene muzihige. The Cast Dead Man's Place. Nakubwira cyane Sankara the premiere. Dore ngo barazamuka muri etage. Bageze barahagarara. umuzimu wongeye wateye 저주를 걸고 있는 그놈 abapfuye bari kuzuka 살인할 수도 있겠어요. bakaba batumye kwica abandi bantu. Dore imirambo ni inyamaswa bose monsters. Dutangira iyi nindi ya kabiri na seri y'umwaka nziza cyane. Dutangira nayo yageze ku isoko Tribes of Europa. Dutangira guterera barakubwira ngo mu kwa 12 mu mwaka wa 2029 ubwo technology yaje kuzamba ku isi, technology started going crazy. Haraberaga mu mashyamba twari tuzi ko tuzaba amahoro iteka ryose, usibye ko twari twaribeshye nta mahoro ari mu ishyamba. By the Tribes of Europa seri y'umwaka n'ijwi rya Sankara the premiere. Tribes of Europa hamwe na the premiere Sankara. Dore nindi cyacye cyane nayo yasohotse hamwe na the premiere Sankara. By the Army of Thieves
gisirikare cy'abajura. Ready. Mwitegure. And crack! Musatsi ngufuri crack. Executes international bank heists. Tugiye gukora akazi mpuzamahanga twiba ku mabanki y'isi yakomeye. Us. It's about becoming legends. Ntabwo dushaka gukizwa no kwiba, dushaka kuba abanyabigwi, just becoming legends. Bereke polisi to kwiba ari ibyabo. Oh, that's shit. Hey. Aya bas tugiye kucyatuzinduye. China Film Administration. Portrait International. Kuna abasomeye. China Pictures. Kuna abandi zateguye. Sankara. Cyo nigishinwa mvuze amazina ryanjye. Summer the yesterday. Urumva? Murajya he. Filime ko nazizanye. Ultimate. This Code. an era never seen before in the history of Ati kintu cyo gihe umuntu atigeze abona amateka y'ikiremwa muntu. mankind. Tanyara kana afite muri gereza. Munda kure. Cyakubona papa. Mura muri gereza. Ndashaka kubona papa wanje. Kana kararakaye. Bitsira rega mu gahanga. Mwana ina beto. Fera beto nako. Kana gato. Filme no kitangiye. My wealth. Wa mwana ari ubukungu bwanjye. Haro avugaga. Dutanya muri Denver, FC country. Muri 2025. Tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka. So you is not a man at his mercy. Ati mugenzi yo ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana nakurikiza amabwiriza. Usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyo ari imboye hakunoze n'umukobwa ziravugishwa. Waje kundaza. Ari baje kurira muri gereza. Ziao you niko yiswe. Show you. Ziao you. Mick wants to see you. Mika arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utibanze kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo You'd better not pressure me again. ndakeka mutamatiriza. Gal's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iyaba atari so Mick wakabaye waricwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunze filime itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanya hano. You will regret it. Muzabyicuza iteka ryose. Bamuvanye jail. Nizi yabo yu. Mumujyane sha. Haguruka. Fite confidence. Nise umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru. Tayari. Gira vuba, hurry up. Filime tuyitangiye. Tazagaruka mwana, tazavagaruka hano. Ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi. Nizi yawo. Haramuvugiye. Working for you. Ndekera kubakorera man. To be free. Wenda wabohoka nawe. Nabandi bakabohoka, aramubwiriye muri gereza. Aterekera kubakorera. Wenda nawe waba free. Wabohoka. Today we Bite have burumwe. some very exciting news for you all. Ataya na makuru agiye gucaho ku isi kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira. The chip that will benefit mankind Hari microchip yakozwe yabavanamo indwara. is finally available. Utarinze ujya kwa muganga. Na amakuru yo gucicikana ku isi hose company yitwa X Corporation. Bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita kuvura y'ubwayo. The chip directly affects the Rwose bino barakigwa ku karubanda. How will it change our lives? Bigiye guhindura ubuzima bwacu. Dutegereza turebe. X Corporation East Area. Muganga imbere y'abantu. Ubuzima
niko bigomba kuba kwari karite bugomba kuba bwiza. And Gaia brings a new way of life. Ati Gaia ibazaniye ubundi buzima bushya. Iniza yakubaho. Amusuka we hano hari umusaza warakaye bamwibye umushinga we. Umva. Nakoze iriya chip. None agiye kurya amafaranga y'abaturage. Miki yatwibye. None aha. Icy'ingenzi. Gaia system igomba kujya ahagaragara. Wigira ikibazo. Vuba ngaho iraza gufungwa. Miki nta ntambwe yatera. Mushito wanjye akera. Uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho. Hafi aho haraba hari. Impamvu za Gaia turashaka ibidashoboka ko nuno bikunda cyane bikaba agatangaza. Icy'ingenzi kurusha ibindi, dutangiye sasa new era, kubaho ku bundi bushya ikindi kinyejana cyashya. Ati none ikiremwa muntu kigiye gutera imbere birenze. And everything that you see and everything that you feel will be ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka. Nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho. Ibyo ushaka mu buzima, ibyifuzo, inzozi zawe bizaba impamo. Bishoboka bitera? Mbega igitangaza biratangaje. Gaia igiye kugira isi akataraboneka perfect. Marishimira umukire. 这个芯片相当于一个终端系统， ibintu byose system bajya kudushyira mu mibirira 不但会增强大脑功能， ahubwo asanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha 肌肉和内脏功能， bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu 来强化10倍。人体还可以实现自我修复， umubiri tuzadukomereka wirepare 很快就会抽。 nta kurwara. Nihangana nuko bwahagurutse. He's here really for the benefit of the mankind, as you said. Ase Gaia igamije guteza imbere ikiremwa muntu nk'uko bivuze cyangwa banyamakuru bandi barahindukira cyangwa ni ukutubeshya. Nta kuntu wavuga ngo technology uvuga ko igomba kuyobora umuntu ayoborwa n'imashini cyangwa hari ikintu bishemo cyangwa byakunda ari kigomba gukontorora abantu. Tubwire mugabo, 如果在原芯片上升级， ni original chip cyangwa 那么这个终端 wasanga ari terminal cyangwa ari programme ikontorora neuron z'umuntu, uburemangingo bw'umuntu 控制啊。 Nigute nuza nervous system umuntu yakontororwa. 现在神经 yafite amaso no cyangwa 那我们 nervous system ikontororowe 还有没有思想？ wenda ukomeza gutekereza nta kibazo. There will always be those who doubt. Hari benshi bashidikanya bazahoraho. Gusa amateka y'umuntu cyagaragaje A great wave of progress. Twese tugomba gushaka icyo duteza imbere. And only those who have experienced it hari abashidikanya n'amaze kubya experience nka cyazamaze kubigeraho. will truly feel the magic of Gaia. Abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaia. Yewe, what are you doing? urakora iki hano? Hari waje aho bari gukorera. Tangira kuba security ari kubera inama ya Gaia bari kuyilaunching. Ari wamanutse agomba turajya hakuno baje kubwira ibya Gaia mwanda. Hari waje azarasa wa mushoramari wa muganga amurasa kwitama ku rutugu. Mukobwa arimo arafotora arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage, yashaka nyiri Gaia. Ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze. Ibi bizaba inshuro zingahe? Mbabarire boss. The Gaia upgrade process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaia ibintu byose byamaze gutungana buri segonda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu no mupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko kose ariko bicemo. Zanira zira code. But they're not what we think they are. So? None. Past actions have failed. Maybe because that time we have been unable to track their movements. Bali abantu bose tugomba kubakuraho babaherereye hose abyo twaje dushyiramo zira device. So I like to borrow someone. Hari umuntu nyene kuba natira kugira dushakire izindi code. From you. Who? Mugutire inde? Xiao Yu. Xiao Yu. Aho tukamenya bakura gereza. The one man who betrayed me. Wa mugabo wangambaniye.
And how do you expect to make him obey? none ni gute yatwubaha? Perfect machines always have weakness. Ati umuntu ntago ari imashini iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe, intege nke. Kuri inshuro Will make him obey. ndatuma atwubaha. Barashaka ziyawe yungo bamukoresha kandi mbere ngo yarababubahaga nako yarabasuzuguye. Sorry, ko filime tuyitangiye hakuno sasa muri bwa butayu desert. Nafite umubare mu bitugu kwiruga inyuma hanare gendasi yitonze niziyawe. uramumerewe neza kuba wongeye ukabona izuba. nta muntu urancika ari muzima, niwe munyamahirwe. urakeka ubu ngubu utafunguwera? humura tuzongera duhure. uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. baramuvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. nizi yawe uyu tambura imbunda. ayiwe aratangira. bayise ultimate code. asasu bya nyabyo. nakubwiye nsanga arasenya amapfunyikira. ayiwe papagasi. shaka gucika gereza bari bamukuye neza. tayari za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha. grenade mande ye damuterura. bandi ba security bacunga gereza. twabonye nyirigaya na wamushaka kumukoresha. bisasu shaka gucikana amahoro. buke buke arabangutse. fata umucanga mu maso. cenga umutwe. mfite speed mu kurasa kwe. bonani kimodoka banamenye gace amagarira naga hakurya. banamo imwe iraturitse izindi aratangira. sigaturikije gereza yose. tayari kumba ba security ni benshi baracyamukurikiye. Bice ultimate code turore. ngoto grenade bazanye nyinshi. bari muri desert. asa hakuno kuramo ikiryango naga byitayeho arabivugana gace gace. modoka irangije zimwe ziracyayoba bigeri zamumezeho. target mwanda kagabo kakomeje imbere. bagabo nago bava kwizima. ageze aha abona hari abari hasi. target mbere y'imodoka irirenga. tayari kobuteri nayitezamo baramushaka ari muzima. kandi agonga inyuma. tayari
bano bavayo baboneza ku modoka ariko kimodoka kirakomeye karashika yivira arangije parika hano neza azana sasa machine gun ku modoka hejuru yewe rekura umuriro rekura amasasu maze ndore jya mu kuzimu barekuye igisasu bayise ngo iki ultimate code the premier once again Sankara ko dutangiye bwatinze uwacikaga kwaga kangutse ari hakuno ubwenge zari zagiye niba yaguye igihumure ayiwe kubyuka n'umunaniro wasekaga yumva akajwi baza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bite Xiaoyu. I'm no say. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko najya kuzanya sibyo? And you should know my answer. Nayo subiza byanjye urabizi. If even a top killer had a weakness. Ntabwo nanzi ko umwicanyi nkayo uhambaye afite intege nke. What you Chinese people say? Ndabita abantu benshi bakunda shinga bavuga. Abagabo bazawo. Akiraho bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana madamu n'akana. Nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Mudamu karakana kabo. Mugenza amubwije ukuri ati c'est une bébé. C'est toi et moi bébé. Tumwana n'uwacu n'uwanjye nawe moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam. Leather beam ni urumuri rukata ikintu icyo aricyo cyose. Zerekera ku mugore n'umwana. Bine buswe nyabakiri makora. Deba uriye gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure. Sawa, ndakundemera ibyo nkoresha. Deba ukuntu gikasa umusatsi byonyine. Cyewe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Ndagusezeranye. West area F country. Hakuno harabahari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana igihe kingana iki? Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Saa mukomeza akazi. Hari extermino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu. Muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti
tayari umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza nava system tangira gusa nkigira ikibazo. Stop the operation. Delete the data fast. Umva siba data none hagira vuba. Faster. Siba data. Arakanguka. Tayari. Abakanguka. Barakanguka nta buribwe. Buryo ameni bawo nta buribwe. Yabaye nk'ikimashini. Kuro bwa computer. Tugunya hakurya. Masasu nibayumva. Irindi mu rutugu wapi? Ugahanga aratuza. Barimo barapimira ku bantu. Ibintu bitajya baho muri science. Gukorera ubushakashatsi ku kiremwa muntu nibibaho. Muna shaka gupfa muri mu bushakashatsi. Wa musore ziyawe yu yemeye korera wa musugabo. Amuza hakuno. Bahure. I want you to kill 3 men. Ndashaka kunyisha abagabo batatu. The data is in the car. Data iri mu modoka yawe. Ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha. Arashaka imwicira abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru. Yitwa Enoch. Rwose yari umunyamategeko akora X Corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo. Yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Ziyawo. N'uyu musore yitwa Ziyawo. Yari gaya designer. Nawe twarakoranaga. Yacitse imyaka 2 ishize. Yitwa Dr. Ziyawo. Tangira kubona ya video kagakobwa ka shootize kamufotora. Afite ifoto yawe amwicanye Enoch. Kanda stop. Kagakobwa niko ndibuhereho. Kama ya mafoto tayari. Paganyeze kuri Claire kumwicanyi. Nanjye mwereko ni Claire, nanjye mwice kila. Aho ni mu gifaransa ngo ni Claire. Nimba ari karere je ne connais pas. Usumwicanyi ukiramo akantu ka gifaransa kaba kivuze. Kila Claire. Umutetsi kuka kuker. Sanko. Hakuru muji. Baturage bari mu birori. Biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza ama microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara. Gupakireka baguponje na ponseze cyangwa foreze aho wamunaga. Aza hakuronizi yawo yu. Yambaye neza ni wamenya kavuye kurya ibigori. Vuye gereza. Yamunini harawa yahereye. Oza. Banga ma. Boazi. Mfasha akantu gato. Vamos come. Muvandi. 你放过我吧！ ubone ngo tebo urwose wagera hano 做线人就是玩命啊！ ubuzongo urabishe mu byago namenya ko tunaziranye 差点被人干掉。 nari nitwa iminsi imyaka igeze kuri ingahe bankurikirana 你怎么又来？ none urangarukiye ni cyane munini cyahaka wavuye hano afata imashini yacu 你的意思是电脑？ laptop ndayimena bahaka bakunda imashini zabo aho kugira ngo yimene reka ndaguha amakuru yose ukeneye ndayimena bonke 都行，放下我宝贝。 aho kugira ngo wice imashini yanjye basi pereza umukunzi wanjye yikunda laptop yacu 帮我找几个人。 haranshaka kunshakira 又找谁啊？ abo ni bande uyu mukobwa mbere na mbere kanyira mutema cyo kanya makuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru hakuno hari abakareba nihanganira gato sizema 哟，这不是叶大记者吗？ wow niwe munyamakuru y'imisi ye bayita Shen 你喜欢吗？ ushaka kundi birori 特别棒。 byiza cyane 我一直啊都在关注你，你的报太精。 rwose wa mukobwa narakurikiye cyane rwose amakuru utangaza ni meza 其实啊，你没 gusa urazi akora ku muhumetso ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi nyakuba Shen 名人， uri umusitari muri uyu mujyi 那些可就不好了。 ndamutse ngusohoye amakuru mabi ntabwo byaba ari byiza kuvuga ngo ukora ku muhumetso w'abakobwa 先走。 哎呦， nyakuba Shen bebe lulu mukobwa kiraho ifashe gatoya telefone isa nk'ikwa Marexona kirayimwambura mbere telefone yanjye ariko 跟我在一起聊天还玩手机，
ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefoni mu munsi mukuru muba mwatumiyemo uvugana nanjye 沈总不好意思啊， mbabarira nyakubasheni 失陪了。 ngomba kuvana imyihanganire ko wihuse 要走也可以， niba ufite kushaka kugenda 最起 bakongera icyo kunywa 7彩以表示气。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore aza hakuru mu munsi mukuru ziyawo yu bamutumye Enoch ariko ko uyu mukobwa yafotoye Enoch niwe urumufashe kuba yamugeraho akuno kuri isize yaje kubataramira ngira fasta arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye mbwa bicupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ndimo navuga nanje kubasheni wande kwerebye buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azahakuna wowe urinde sha utananzi gute wamaze nkumenya si umwangaburira njya kuri iwanyu urarwana numva muva musore gapaga sinashibiye mu bwarasho basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba norije barazimena wowe ndagucura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se igira ubwoba uranja nahende kura ni bwabutaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari n'akana ke barakingura ngwino ugiye gukora iki wembaza busa ngwino aho njye wenda kure we don't touch me 小雅， mwana wanjye ziya 妈妈好吗？ ntegereza hano sibyo 很快就回来。 mama aragaruka mu kanya sabo 乖， ukaba mwiza witonde nyina aragasezerera azana hakuno kakanyamakuru kaye 你跟一诺什么关系？ Enoch umuzihi iki 清楚你在说什么？ uravuga ndetse uravuga ibiki 是一个普通的记者。 n'umunyamakuru usanzwe gusa 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima bwawe mu byago 拍那几张相片吗？ ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima ndashaka kumenya Enoch umuzihi bingana iki 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asanga ufite za super server 比 CIA 都厉害。 afite za server ajya akorera CIA Mercirat 找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za server agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda ko banga ku rukuta hano akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo uru rukuta ni uruterana bene urukuta ateruramo igikadere hano arashaka kode sangaho lock unlock baramusikaninga verified dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe dore mu ncumbi ndani ntaho adashakira amakuru ba Enoch yagiye abiga ahantu henshi hagiye hatandukanye n'amafoto ya Enoch arayafite mu nzu ye tayari 一诺应该很久了吧？ umaze igihe kirekire ukurikirana Enoch
我的工作需要敏感性。 umva ukazi kanjye gasaba umuntu gutekereza cyane 一诺的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose 那当然了， niko bigomba kumera 要有媒体良心嘛。 mu kazi niko bimera 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki 一诺的目的是什么？ icyo ushaka kuri Enoch 但我可以确定， ndi sure 我并不是敌对关系， njye nawe ntabwo turi abanzi niko mbikeka 可以合作。 ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumpemukira nabyo ibyibagirwe arisohokera kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'umuntu w'urwicanyi njyewe kumbe wa mudamu we hakuno bamukoreraho ubushakashatsi huje abana abo bantu ku isi hose bafite agafaranga sawa Gaia X Corporation mudamu ari ahantu basuzumiraho ugutera microchip ubwonko indani tayari ukaba ukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose mashine kaba ari control ubwonko bwawe rwose uturayimuteye microchip byarangiye ubave igisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba malariya yikiza iri ni itangiriro just the beginning 我不管你和伊诺克什么关系，我只要伊诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoch yishyura nubwo yapfa ntacyo bintu nkwaye gakobwa kazanye na Enoch nako kuko aramushaka ko yapfa ubona ko yaragahemukiye dore mujyi wose uko bawureba nzakurinda mukobwa muto izi yawe ukabwira mu makaritiye 以往的固态数据，利用电脑 umva nagiye nkurikirana Enoch ahantu hose yagiye agenda 分析，全球范围内做出 na computer zose akoresha global range yazo nayikurikirana yabanje kuba mu kazi ka fake ka wonshku avuye muri wonshku ajya mu biryogo karitiye y'umushinwa bafite amazina asekeje hanshwi wonshku tanshwi na amazina adasobanutse barashaka Enoch ntaho badasya kureba neza arufite cya gikode cyo mu bitugu X1X kumbe Enoch ari aho hafi koko dore amuhiga nabo bari inyuma ziyawu yu akuru iyi foto yewe bari turi imbere in front of us akira hari akantu yamuhaye shyira ku gutwi ni ka écouteur self anglais mu cyongereza ni earphone zi mu gifaransa écouteur iyo ukubutanye na pipo utazi icyongereza rwanda écouteur mu cyongereza écouteur sentire sencha karica kaca pipo icyongereza avuga ni macuri aho yakutiga ni binene biragatsindwa Enoch aratangira abonye ko bamukurikiye tangira gukina igiti mukagigi arimo aracika batumye ziyaho kwica Enoch ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki baratangira bose ni abasore nawe wagayaho baragigira tayare gonga ikigabo kirabangutse nacyo bose ni abasore yazabura umugabo 目标停下来了，在你一点。 arahagaze amubwira icyerekezo barimo baramutrakinga za hakuno arabangutse 到了，3点方向。 3 o'clock direction burasirazuba kumbe umugabo afite akora yabitse ashyiraho sinyari ya Mr. Bon kureba neza
Umuntu umeze nk'uruti. Kumbe nyuma ye Enoka box. Cha Enoka nyuma ye. Bose ni abasore. Ntago bumva. Ziyawo uwo bamutumye ugira ngo Enoka nagiye kwivugana umuntu. Bose ni indwanyi bafite bijya kode. Batewe na exculpation. Kamwambike cya gisasu. Ukuboko muri kirasa. Unyica uturike. Biratangaje. You still like this trick. Cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye. Kiraza guturika mu kanya. Bose batangira kugigira. Vera beto. Bivaze mu nzu. Cinga urugongo. Bitange ki? Yinome muzemo. Enoka ari mu bibazo. Enoka kwera uyu musaza Mr. Mo. Fata umugozi. Rutsinga ninga kagabo. Fata inyundo. Yewe. Ambabazi. Fata agatebe. Bose. Nawe uva kwizima. Fite foreze nagutobora mutera umusumari mu gahanga. Yewe. Agatera mu rubavu. Agacumita. Gatangira kuvirirana. Bose. Naba exculpation. Basi yuko nabone namasama cyangwa tumubiri wirepara. Baratangira. Ku makaro. Vuba vuba. Inyuma yanjye umukobwa yahakinze za kamera zo muri quartier zose aramenya umusore aherereye. Baratangira. Afane ngari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yibana moto ya traffic. Uyu nawe no muryo natsindira indi. Nganguri umupolisi tangira kwereka abaturage. Ahase ko batwibye twembi moto. Yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye no yarafashe naye barayitwara. Umwe hasi hejuru. Bayise ultimate code. Nakubwira cyane da premier umva. Sasa hano amuja kure gato yagiturika. Tayari. Gakobwa nako kajya modoka yako. Zaje baje. Uyu mukere yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri exculpation muri Gaia. Abura gato. Anabubaka imihanda. Enoka modoka muzayicisha munsi cya hejuru. Arongera yubura imbehe. Eske. Umukobwa nawe kugira gutya. Mbutaje amufata. Mucyongereza ambutiage. Urumva ambutiage mufashe nayo no kwideburiye. Tayari. Bano bageze mu misozi. Uceho ambutiage ivuyemo umukobwa afatiraho tayari. Nakubwiye sankara nazibazaniye. Bano bari mu misozi. Kugera hano haraho umusozi wari dutse. Tayari. Bose zirahigana. I don't think that. Agariko mbiceka. We will be enemies. Twakabaye turi abansi. Namahita mufite. Mereza code. An ambition. Niba ari miko yigutumye. The source code fall into his hands. Ntago natuma ijya mu maboko ye. Slaves. Gicharenze. Did they make you work against him? Ntago natuma twesumbira abacakara ahubwo twabinye cyamba kuri we. Source code. Come on, get it. Niba ushaka source code nako iriya code umurikire. Like walking day. Umuntu wapfuye kare byaruta nkafa kujya nyuguye. Acana moto zinga icyuma yirenza umusozi. Bose nabasaza. Arangire kura X code nyuma. Uyu nawe atarayibona. Ayibonye wenda agasasu kamuvaho. Undamanuka mu mangano y'inakamoto. Yewe igisasu cyafungutse. Akinaga inyuma.
kiritura umusozi. Kode ariko ifite mu ntoki arashungumuka arifata hakuno. Uzabikora uri umunyarwanda urebe kuko adacomoka akaboko. Kode ya mbere arayibonye n'eshatu zifitwe n'abantu 3. Wa mbere arapfuye ariko kode arayisize. Bushinwa si igihugu umusozi urariduka agashya akantu gato boshye ari buje bakongejeho bagira imisozi ikomera. Agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirombe mukanagamo grenade umusozi wose ukajya hazi neda. Mensiyemo kumbe hakuno wa mudamu waziyaho niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip kugira gutya kwa muganga haratuza. Boss. Data shows that Song Qian's brain rejected the chip's command. Bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu ganze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntabwo ari umuntu twakomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukora na ziriya microchip za Gaia Corporation. Ndebe system burya agaze. The famous reporter at the press conference appeared with you. Uyu mudamu waza ari umunyamakuru wadufataye cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibya Gaia Corporation ari kumwe na Ziao Yu yakize ne umunyamahoro. Ase nkwigisha cyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene ashaka umuntu usubiza uyu mushinga w'inyuma. Aho kubusubiza inyuma wowe na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahazi. Navuga menshi ni Ziao Yu. Isi yarahindutse. Sisanga irimo irahuma blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Barishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nano kumura abantu hamwe ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code. Nakubwira cyese nkala da premier umva ngibisanzwe. Day to day. Akarimu karagenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kachiraho. Hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore Ziao Yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kakirangaye. Wina wakagora igibu. Urabana kizaje kunonuka reba kuraga hubanuje. Kizaje gukora tayo uba kuri abantu babyibwa nkabe bakenyeye matera. Kujya hapa vuba vuba. Ujya kuri tayo reba kuraga kuruye. Ndani vuba vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenje. Fite cyumfata inyurukansi iriruka. Kuri baba bakobwa be Kigali ubyukira ku mateka konje kagenda kabyibwa nkunda tagereza boshye ukenyeye matera afata feri modokora aho gatoya irirenga itakandagira umuriro. Ayiwe turi mu bihombo boss nagahemba to. 你怎么又回来了？ Kuki waje kundeba? 这是中国， Buno Bushinwa. 我们不该出现。 Niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano. Kumenya ibikijya mbere ku isi. Ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we. Kuki se? 为什么要找英诺？ Wari ukurikiye Enoch. 为了家人。 Nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye. Ah. 没想到 Ago nari mbizi. 我们的遭遇。 Ko dufite inkuru imwe. Dufite inkuru imwe gute? 18年前， Imyaka 18 ishize. 那是我永远抹不掉的记忆。 Batangiye guhiga umuryango wanjye. Bica mama na data na nyirakana gato.
Enoch mwenyewe 我一直忘不了那个画面， ntago nakwibagirwa uwo munsi no wabikoze 失去家人的那种痛苦。 nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango 后来，我被好心人收养， hari abandi bamfashije barandera 好拼命学习电脑技术。 natangiye computer na technology 当年 mfite impamvu 良知的记者， nanjye nahanganye ni corporation ya Gaia nk'umunyamakuru 我一直在寻找证据。 nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nshaka kwishyira hasi nshaka kwerekana ibyo bakora hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company 实在不敢想象， ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是性别， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaia bakontororwa n'uriya mugabo shaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mujya gukontorora ko wabaho no kwica yabikora boss Program is disconnected from the chip. program yabaye disconnected Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. ati abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu Useless. wankoze ubusabusa useless ntacyo ukora ntacyo umaze. Boss, the data shows that Song Qian's brain rejected the chip's commands. atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo ubwonko bwanze komandi. I have great respect for each and every one of you. ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese And I appreciate your wisdom. kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose. Boss, boss, fix this as soon as possible. turaza kubitunganya vuba byihuse. byiza cyane. Loyalty and trust. Loyalty and trust. Principles of our corporation. Corporation yanjye nikikora. Mpemba neza kugira ngo nankorere neza. Areba umwungirije. Kamwite nka manager. Anapureyinga hakurya. Abanza zinya mu mashini. Hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora. Whose is this one? Iyi mashini nindo yikoresha. Bararebana. Lewis. Boss, ni Lewis. Kiramutanga. Sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba. Boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira muzabe iteka ryose muri make wo yica washatse. Boss, I can explain. nasobanura. Na hana senyo. You think this will all be over? Niba ushaka no kunyica. Boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine. Uranga ko umushinga wanjye ku isoko. Yanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. Niagera ungamana wari wese ibintu byo bisambaho. Umugabo afite na Satellite X Corporation. Umushinga utangiye kira agasore gato. Genda shakisha abantu abahanga benshi batandukanye. None akuriye ayiwe muzehe noke muzehe niba arwaye umutima afite ibintu nakunanywa kume muganga ziyawe arimo arahamagara meze nabi arwaye katsayidi rubaga impande meze neza ra ntabwo meze nabi cyane ni katsayidi yari izamutse kode ya mbere yari ifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye wa musore ziyawe muzehe yikangamo mfite kode imwe kandi nanjye katsayidi imereye nabi rubaga impande ubwo nayo ninzamukana sinzi 莫先生究竟是什么人？ nyakubahamo X 公司前高层，机器制。 uwahoze ahagarariye X Corporation nako wungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru. 帮我保管好源代码。 ukomeze ufate izo source code zose. 放心， ntugire ikibazo. zifite umutekano. atwakura imodoka yitwa Forodo. hari abazita ngo ni Ford. uzabikora guzamana niyo F na O na R na D. Forodo baparika hakuno. 莫先生， nyakubahamo 已经帮我们入侵了 X 中， Louis yaradufashije 系统已经装置完毕， terminal to X terminal tugomba kwihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 所以我们需要现场人工操作。 corporation tuyishyire hasi. Sasa bano bamaze gutandukana na mugabo
boss mukuru bahitamo gushinga izindi corporation zabo bafite X terminal uri afite X Gaia Mr. Mo twakabaye iki ku bwa none aha tugomba kurikira dukurikije situation turimo kwa gavanamo ekuta arayimwambika na ka kamera sanga ugenda bose bahuje inkuru ko bwabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako Tamino X Gaia niyo umukire mukuru X Corporation Zaku na yaba kintu usimbi muri casino on his own. ndani nawe yahoze muri Gaia ayikorera aza kwigomeka ajya gereza 很久没见， gihe kirekire tubonana umeze ute 死亡谷是一个好地方。 muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo imfungiyemo 你是我见过第一个可以从死亡谷 ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima 活着出来的人， abandi barapfa 只为了一个目的。 navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe 小野， Xiao Yu 源代码不适合在你手上， ntago ari ingenzi kuba wabika iyo source code 适不适合？ ndabizi 我知道， kuba mwafite akabunda gatoya 但是 icyo nkubwira 不是你我说的算。 ntago ari wowe njyawe cyangwa njyewe umukobwa kureba afite imbunda kugerekaho imeza 我先生从来不用枪。 mo ntago ajya akoresha imbunda kumbe uwari waje ni umwicanyi yambaye ka mask amusigaho cyabona inava ku izimu tayari nawe tangira kubivugana abicanyi cyuma mu kaboko ntago abashaka arashaka umukire mukuru mani nyangasani mushyiraho imbunda arabangutse nta muntu yica bano ntago abashaka Xiao Yu hari uwavuze barazimutunga nta bwoba 已经晚了 igihe cyarenze yumva nabi tayari baramukoma madamu wa Xiao Yu ari hakuno niyo bakoreraho experiment Time bomb. igihe cyageze iki gisasu guturika time bomb 私の虎が支配 ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe bamuhambiriye hakuno iminyururu barashaka source code yanze kuyitanga bazana hano kimwe gitera imisumari Muzuru arakanu amuteye kazamuka Muzuru aziminyuna 我很好奇， mfite amatsiko hagati yawe na Xiao wa mukobwa nawe yafashwe misezi ye 源代码在哪里？ source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga komeza tugere injiji bogus Xiao Yu urayima vuba cyangwa bitinze ariko urayima tu bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electric chair bamukubitisha umuriro volte nkamangana ngahe tocha bakuvuze muratere kumubabaza nzaho kode iri aremeye murekere kemeye hano hari ureba ndashaka kubona na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo iki kumbe yashaka imbunda dasa minyururu
tayari kuraho bya kamera bapagasi nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bona ikirenge sunika ikimeza faya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha igikarito kagabo hasi bandi baza barasa bakoramo akazi kataragera hasi faya arabangutse mbunda arayumva sasu n'umuntu tayari boroboro abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwaza nkimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa jenga shana twahembewe kuguhitana usitanga tukamate mshahara wetu atutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari Xiaoyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye ari ikindi kimodoka kimeze nka za amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo Xiaoyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore ukandi kareshye kirekura amasasu urunu rwatibare atera rivansi barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsindamo indani ujya hapa nacyo ni cyumva gifite akuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkurekura tayari kamwizingaho tayari Xiao nakava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankala da Premier arangije baturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora parika nabi maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka uri wowe ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi kambisoze kivayo kumbe yahindutse ndarwana nk'uwiyahura ngwino kirahaguruka kiritunatuna
box bikanu birahindukira ayiwe zana yewe gisasu paka hakuno habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfamura sociale mulero apfe biceri avayo ziyawonyu konzi kudacoma ijisho byagenze bite nta kibazo 25年前 myaka 20 ishize 被带到 X 公司， umwana ajyanye muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 带幽灵芯片。 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工。 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他。 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere 那只是一个故事。 ibyo ni inkuru 把源代码给我。 mereza source code 多战 iyi ntambara 死了那么多人，还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije 生命和鲜血 ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he 到了什么结果？ wabona ko ubwifuza arangije 这就是你想要的。 ibi nibyo ushaka akira umukobwa yari yamuhaye imwe 心越来越大，他想控制全人类。 umva nkubwire Mick nazihuza n'iya gatatu afite za control isi yose 3年前， imyaka 3 ishize 共研制了一台 hari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统， za exterminal 将 Gale 芯片升级为傀儡程序， nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu 必须要3块源代码。 ibyo nibyo ashaka gutangira hari disike 3 z'iyo source code X 终端系统 ariyo exterminal 自保程序， nta yindi ashaka gukora self destruction 半遭到攻陷。 bamwe mu bacu bararimbuwe 小雨， ziyaho yu 你想看到一个混乱的世界？ ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备，虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura gaya X 终端，但至少 kurimbura exterminal 可以让人类 wenda ikiremwamuntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机。 aho kugira abantu bakontororwe bareke babe bari free tari za kanyangamunwa ngo ushaka kujya free kuba uri free 你可以有自己的选择。 mahitamo ni ayawe 肖博士， mugangazi yawe aragutegereje 为什么又是我？ kuki ariyo n'ugwitwamo 在我可以选择的时候， ntago ahisemo ahubwo ari njye 谁给我机会？ kuki mwama amahirwe 有时候 rimwe na rimwe 你会不会觉得很困惑？ ushaka no gushidikanya 是人 nimba natwe iwacu turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的？ cyangwa turi produit za sinyari muzarwaye katisayidi rubaga impande katisayidi ayiwe arahengama katisayidi mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugeranye nafitemo rwa rucipu muri we excorporation When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka power grows. babona uburyo imbaraga zikura Prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa nicyo gihe mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye n'ahazaza hari mu biganza byanjye the world will become stronger isi izakomera kurusha uko yari ikomeye baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyoni n'amamiliyari isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro dore uburyo umugara aterura akamodoka nk'uterura akabebe abarwayi barakira abantu babaye digitalized impumyi barareba dore abasirikare n'akazi kagihari gaya X Corporation North Area
hari abari tayari. Kiraho hari uwo yaje kureba. Muganga Xiao. Xiaoyu. Xiaoyu. Mzee. Xiaoyu. Xiaoyu. 我是爸爸。 Ndiso. Tangira kwibuka. Se yamutaye akiri akana. Tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi. Uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi. 我已经是个孤儿。 Nabaye imfubyi nta data nigeze. Xiaoyu. 当年你有先天。 Waravutse uvuga uburwayi bw'umutima budasanzwe. 很快。 Nako ndagutunganyije kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none. 所以 no kubw'ibyo rero 你就把我送进了生不如死的地。 wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho. 当时为你做第一代芯片的。 wabaye wa mbere twapimiye iriya chip wa mwana. 之后我发现是不完善。 nabonye rwose bitakunda. 片在你的体内。 ariko umubiri wabaye umunyembaraga. 个排斥。 umubiri wanze gukora n'iriya chip. 我和 hanyuma yaho Mr. Mo nanjye 新技术 turimo turavumbura tekinoloji nshyashya 来照顾你。 Mr. Mick arimo aragukoresha. 他用你幼小的生命 kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike. yegera se. 源代码在哪里？ source code yindi ya gatatu. Uwele 13e source code. 如果3块源代码插进 X 终端系统， tugomba kujya muri terminal X. 一切那些植入芯片的人， abafite chip no bazakontorora ibintu. 有的人都万劫不复。 ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe. 酿成大错呀！ bizateza ibibazo ku isi. wibeshye. 我不想搭上我女儿和她母亲的性命。 ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo. 去弥补你的过错。 ntago natuma amakosa yanyu ari nkoreraho. 他可是你亲孙。 kandi ufite n'umukobwa w'umwuzukuru. umwuzukuru wawe ari we mwana wanjye. 知道。 kandi icyo nkubwira. 把源代码交到密克的手里。 nuwa izi code Mick. 放过他们。 ntago azatuma umuryango wawe ugenda. 没有思想的机器。 arabahindura imashini. 活着。 babeho icyo bintu ntago bindeba. 你看清楚。 urazi. 这样活着的人。 abantu bakomeje kubaho nkawe. 的人还要痛苦。 abantu bazashira. 密克的阴险毒辣。 kandi urabizi kurusha uko mbizi. 了解。 Mick rwose amara gukoresha n'umuswani n'umugome. 消除芯片控制的机器就在这儿。 bintu hano babikontorora. 一切就都结束。 merezo source code ahubwo wowe ufite. 如果要有牺牲，你是救赎自己。 ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo. nawe ugiye kwitamba. What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo. 他想控制全人类。 dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu nase n'ibyo ashaka. Xiaoyu. arangije umukobwa avayo nawe. musore dore ngizi nimbuzi yaso. nimbuzi gomana. arangije arazifata. mwana we azikubita hasi. ntago azimenya hwi. arazisigara isohokera. 儿子， mwana wa 这个世界上 muri iyi si 对不住的人就是你。 hari ibintu byinshi ugomba kwibabarira. avayo. yitonze.
aza hakuno Wonski nawe amwicara impande. Ndicuza niba nshaka kwicuza mu nyuma maze n'intambwe wenda bazakumva. Ati ndeka ngerageze kurangiza ibyo natangiye. Ntabwo nshaka kwicuza ukundi. Kumbe hakuno muzehe tayari. System connection successful. System imaze kwiyesitara neza. Yinjiza source code. Kwa eshatu. Chip zirahura. System atangiye kuba successful. Akiraho ararasukwa. Kumbe abo muri gaya bahageze. Masasu muzehe. Uhungu yaje kuza. Muzehe baramuhaye. Barekuye amasasu menshi. Yabiri akurikiwe. Aho yarari. Muriro. Avayo Betons barazifata uko eshatu za kode. Tayari X Corporation mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo. Azajya yica abashaka bamwe bamaze kwemera guterwa iki za chip mu mibiri yabo. Tayari chip operation byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere, ya kabiri, troisième chip, ya gatatu nayishyiraho. Gupemira ku bantu ibyo bapanze ari byo bikunda. System iriteguye. Yes. Launching exterminal. Kumbe dore hejuru ku nyubako. It's corporation. Dore buryo igenda technology. Byte digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga hano nubwo atanga komande muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Yasinzirijeho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tubyazuronkinze birakoze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma. Kwatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance. Dore
ku mastade dore ikirengo kirahinduka dore iminyotsa bagonganye ni benshi kubera dans un personne umuntu umwe un personne urumva c'est le français muze muzajya ngira kimu bikuremo mu idisonate ngira extermino wenda mwatuma byako bapfuye bagaruke buntu abikubisa hasi ni nyinshi mana we tayari mudamu nawe yariye karungu yajonjamye katse umutuku yageze hano bona biri kubera bana cya kibunda kirasiba icumu ratsa akagozi yakurya tayari manukira ku mugozi paka indani tayari kamera zimureba abona baritegura Boss, Xiao is not dead. Boss Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiao Yu? Yeah. Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kaza naho gaca hakuno. Umunyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaza kitabanywe jano. Ndavuze ngo hoya. Kumbe. Ari mu ndani. Nimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yaba bariye. Buhoro buhoro. Ashaka boss mwenyewe. If you exterminate by launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa cyera ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Future technology. Uyu arimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanzwe bamuzi. Arinjira muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho kanyamakuru kazi ndani. Urihe? Ndi kuri floor hejuru. Ndaje mukanda bamukugezeho. Wa. Yewe. Atajya kunga agomba kurasira kumubwira ibyerekezo byabo ari guturuka. 3点钟。6点。 Inyuma yanjye tayari. 有没有人？ Arabana agiye guturuka mu mpande zombi. Vuba vuba. Abdi mvomo naye n'umukorano. Ndani. Kwa boss. Muri baratwari. Ndani. Kumbe. Xiao Yu. Gisasu abuza gato. Yakarashika murasiye muri Dead Valley. Gwicanye kazi gwa boss. Dex Corporation ndani atangira gucya. Abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized. Bamaze kubinstalamo zira microchip. Bivuze ngo bana baditonatinze extermino. Bakongera bagahaguruka bagenda buguma. Marine irabafite. Uyu we ntagapfa kumva uburibwe. Bisasu kirabyikoreye. Mfite imbunda. Manaka bunda. Kateje sasu. Jawe. Tayari. Arabangutse. Sasu barera sariga kavinga. Hakuno kwa mwenye mali.
boss afite confidence kagabo kamwitume karasa hakuno mu kimashini musoke Stop. muhagarare Get back to work. musubire mu kazi ko boss arasa uwa mbere sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka nawe naseka kabisi gira vuba nawe genda ukupe extamino bosi So you really are the top killer. kabisa uri umwishanyi w'agatangaza gusa aricyo numva kuki utanyiyungaho Together, we could control the world. twembi babiri twakontorora isi What point is there? siyo ngingo bwoko cyumbwira Controlling money these people. ukuntu abantu badatekereza cyangwa utabara ubushinwa Understand the mind of a great man. mumve intekerezo z'umuntu muzima 鸿鹄绝真. twatera imbere twembi hari indi mvugo dufite ingaruka z'icyano urupfu We implanted her with a chip. iyo chip twaziteye abantu benshi Her body rejected it. umugore wawe niwe wenyine umubiri we waza gukorana n'iriya microchip And you know the consequence. kandi ingaruka urazizi As for your daughter, kubw'umukobwa wawe rero kubw'umwana wawe ntacyo bitwaye cyamumanitse kuri etaje ahantu atanakwirukanyira gifungura ikirahure reba ahantu akana kari hejuru kuri sita wa nk'icumi wagerekeranyije etaje ni ndende uriya ni umwana gusa ibyo ntabwo bindeba ntiyarwana umwana wari yariye ntabwo abuze umukobwa food detonating at extamino irimo irakorana na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage ndakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimyeho bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye System connection failed. System connection failed. got to tell you, I have already developed the enhanced chip. hari indi chip nakoze irenze ukeka I'm the strongest person in the world. nijya munyambaraga muri iyi si nawe niyumva kigabo kirakomeye ariko nawe yanze kuva ku izima ukora mu gihorihori aramunaga mugarura ataragera n'ahajye mukubitisha umuriro biri mu biranga ayiwe aheramo karungu ayiwe mukobwa aracyagerageza hari kode eshatu zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extamino ihagarare izo kode ntumbaze nimba zizi agifata akaguru senzira kabatindi mwumva kunjaka ngamanika hejuru kwivi senzi kabyuka tu asa nk'uzigeraho za kode zikora eshatu arazihuza kode zirigaragaza sasa nuko itazishyira mu mashini extamino igahagarika ikaba disconnected stop transmission dore si yose umukobwa system launch is terminated irahagaritswe irazima dore si yose ngo abantu batangira kuzanzamuka abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru nukwibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga dore si yose yari yagabanyije population. You are a low life creature. uri ikinyabuzima kiri hasi cyane kiraramo kubisa uruti kureba na system yabayagaritse jombe gisongo mu mukobwa kakanyamakuru kazi sasu yashoye ifaranga ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye hanga muri technology ne babikoraga wanswi yajya hasi
gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Njye ndabikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntago nitewe niba nzabaho cyangwa nzapfa, nzakurinda. Njye ni umunyamakuru usanzwe, nta kindi kirenze. Mwese ndabanga yibuka gakobwa uburyo bahuye. Zyahuye. Agatabara benda kugwica. Yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose. Iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka. Bosi recognition failed byanze byakiragamo yahindutse. Mubiswe ningo bacyangwa. Amena ikimashini cyose. Bosi hasi. Box taragera hasi. Mutsindagera kandi kamashini. Naye rwacipuru razamba. Barakomeye. Bagabo. Bose bari digitalized. Ntago bareba neza. Barabangutse. Reba ukuntu umugabo agenda. Kick ntava hari. Bose babaye nk'ibyuma. Nta n'umwe wumva. Patege cha mashini. Mukomye urumashini. Bose bakomeye. Tayari. Fata umugozi arahambira. Niye kumuturaho cyangwa motherboard. Systems of error. Utangiye kurimbuka. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Bamukomya ngo microchip ijya mu rutirigongo. Naho bwarahinduka. Parika nabi. Cyuma gica mu mutima. Ayiwe. Tayari. Akana kari hakuno. Ayiwe. Yaje akana kari kuri etage. Nta kuntu bahava. Inyubako yose ni ibimashini gusa. Mugenzi yawe yu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etage. Amanza akana hejuru nacaramira. Wenda akana gakire arakitangira. Kana kasigaye karida. Ni kazi y'uva niyo bigana. Mudamu nawe yaciye ishene. Bakana nako imba kazajya muri ruferina. Ariko aragatabaye. Tayari. Mugira ngo aro waje hakuno hagira arangira. Umudamu afungiye. Manager niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye. Mugira ngo yanyu nashizemo. Ndakeka n'agafimero kagenze. Bayita karya zina ryayo
ultimate code yari Sankala da Premier nk'ibisanzwe abagiye mwakoze kuza murabeho yari there hasta la vista n'abakunda cyane Imana ikomeze bande biri cyoroshye aya bas